cybercrime police ten hlui Fapa Siamtea complain nimin June som khan an chui choka David Sailo an chui lut telane he news si zaleni so tangala kane Chief Minister hlui puzoram thang Fapa ramthan siaman Mizoram House Beligan Kolkata shal ani chungchanga criminal complaint a thehluh chu cybercrime police lam chuan chui zo toin David Sailo nia pu arla chuan moya kumsamli pathum zemabok galili vengle zo sang zola phulentia chuilu ni in zalen chuan thua dong Mizoram House Beligan Kolkata mi shal ani chungchanga Chief Minister hlui puzoram thang Fapa ramthan siama chu a hlokna tel leitu tak tak niin social media pu ania ramthan siam hian kota criminal complaint number 10 of 24 thehluh cybercrime police lam chuan an chui zuita cybercrime police lamin final investigation report he nimin ni som khan kota thehluh and final investigation report atanga alandan chuan Facebook a David Sailo inti hian Kolkata Beligan le thunoi dang ti caption mangin January ni som pakhat kumsang ni somni pali khan Facebook atangin aziaka cybercrime police station lam chuan David Sailo hi alal chon moya zemabok galili vengnia harsheta wangin kotnena nimini som khan report an thehluh ta ne heiba ka hian cybercrime police chuina atanga alandan chuan jo sang zola aka sena zote phulen chuan phulen politics WhatsApp group a ramthan siama chu Mizoram House Beligan leitu tak tak niin posalo siam to nia thudana ni boka hei hi cybercrime police chuina atanga alandan chuan ama phone atanga chuk ngei niin an chui chuk to ane heti lai hian zo sang zola hi nana chuan lam BP sang le zun thlumana ewangin jin chok the ani lo thu cybercrime police nena asoya man alani ri lawa arsisena din mo ngai chang me kane Sailo pu arla chon moi ero hichu case danga man to ani awangin central jail alatang hriamhrei chelek kara Kuhva noi som thum man chungman Juni som bakhat kumsang ni somni pali dan kala Kuhva laklu an vaina konga champhai custom le Assam rifle te thok don chuan zote tlang sam champhai district a Kuhva cheng noi som thum le singli sangli man an mana hemi ke noya hian mi pakhat June ret kumsang ni somni pali khan manane Kuhva man tuma ma lakna tlang sama hian mi pakhat chuan hriamhrei mangin Assam rifle le custom te chu alo ma chona ma se chem tiken chu chu sakani nuwa ama hi an manzuita ne khunliam ta a po hetenga man langna hian tharum thona manga be an lo tok photo a an duty na munte ti che saknin sairo khera perte pon lo tok to a lungoi lo na te po duty te hi an lo ti lan khum to bokane Mizoram news tol thina thu boy chui zo March ni som basari kumsang ni somni palizinga Aizol new marketa VLH variety store nei tu vilal mi thange kumsonga pani apasal zothan moya tukol sauta dora thia mo ani thu boy chu police an chui zo to ane bengwarna thudon danin police te chuan vilal mi thange tol thina thu boy hi hun eng machen an chui nuwa unai khan an china report charge sheet chu kota an thehluh to ko chuan police china report fin sang le dangte tor that to pu thu soile thu thetu thu soi angai tlang no thuthluk na asiamang tarlan tongin police te chuan tor that to pu arin le lom zole kumsam thum pali apasal lelung mona ramthar no chu vilal mingthang thia mu ani ni hian an man ngala an chui zina atangin police te chuan irini bakhi innam noi danganom lawa an ngai ne ni som pasari kumsang ni som ni pali lai khan home minister puke sab danga chuan press conference nayin zothan moya tukol south chuan anupui vilal mingthangi chu march ni som paruk indonesian khan a hola owangin atuk zinga Aizol police station a FIR thehluh atuma chuti mek lai chuan an fapain anu chu ador chunga thina mu thua soi thilthleng hi police le forensic lamin bozoin ngor takin an chui ngal ti soin puke sab danga chuan amuna thilthleng dan le thilthlenga hriat nei omangte thuzo fina atangin lalming thangi thattu niarin lel arilelom zoli ramtharno ta chengmek chu zemo bogdin tharvenga a thenu ina tringin manani ate he newsi bengwarna news atanga lakane he council of minister thukhom thupasian mitam tak mit tuelon tirani kumtam tak MR le contractual thokto ankum over thaklenga lo thokto te chu loma wangin an bianga mit tuelongane sarkar kal to khan angetin na chula ve thin ma se heng MR le contract kumtam tak lo thokto tun trom chu mil nget ve to ngayang chu mo tia
beisen sang takne hlir thin tu te dusak tun nei vela owanga beidong to tetan chuan saltang chuan zubili dar arita anirngot mai ZPM sarkar chunga hian anlom tak zetane Bethesda dil kama komsam thum chuangdam lo muto tui a phone changa Bethesda dila peilut tu nei vela ong mai MR le contract basis a thokte chu ZPM sarkar chuan Bethesda dila chu a peilut ta e ai kallak phalto don lo sarkarin ai kallak phalto don lo wangin nanna khertuar ai kalla de chuan valid pension an dila thul don ti health minister pilrin pui chuan asoya CSS noya anghet lawa thokte chu ata tola dangi ani tur thua saibok health minister pilrin pui chuan voin khan ZPM Southern headquarter lunglei chung in khomna thu soin zirtoni kalta a cabinet thu khom chuan sarkar na thok ai kallak khapna dan apum thua soya engma ti theilawa om nanna kher tor te chuan invalid pension an dila tul don ti soin an ai o tur chu arang thayang bera sarkarin alak tur thule thlakhat chunga chinfel tur ani thu asoya ai kallak reng reng khap ani taka wangin an party mi te chu an chung te soipui lo turin angena tangdual puya asomani health minister chuan an lo in tiam tongin CSS noya anget lawa na thokte chu ata tola danghe ani tur thule narok o mapiangin kumsom lo thokto te danghe ani tur thua soi health worker engmazat lak tura po anget lawa thokte danghe chawa thul don ti minister hian soin PHC zonga doctor anda vekto ti asoya doctor omna turchi UPHC CHC le urban health and wellness center ate doctor anda 5 vekto ti health minister chuan soya Aizol civil hospital lenutuk ti tholani theinan district hospital te umchak tel tel an tum thu soin specialist zirzo piang sarkara thokturin an som ti soibok lungzei thiam ha surgeon Delhi omek chu somchokin ZMC a thokdon nin pilrin pui chuan soya manro leinan chengweibel chinile noi ni vel sena tuldon ti soin lunglam harsat nei phai enter thin te chengnoi sari vela an sen ngai thin chu chengnoi khat vela a tlak niam tur thua soya lunglam zir chuak district hospital tina davik an tum thule ICU atepo ataka man thaya siamvik an tum thu soin an harsana ber nurse deilona phuruk nan engmozat lakbel don thu asoya state organ and tissue transplant kalpuin Mizoroma katlak ani theinan tran an lak mek thule reilotea ti theitura an ngei thu health minister hian asoibokane VC thlan chungchang po soin pilrin pui chuan tuna VC tram ding lai chu andu chuan an po toi thei thule ma taka in thlan an bo sei thei thu asoya an party mite an ni lo wangin VC le local council member te chuan an tho pui thadu lo nia soin chu chuan na tho ati har sani na soya hetiang ani awang hian in thlan bo sei me a thaim ti te an soi ho thu a soibok ole khati zong khanileri phosela ka channel hlom takte melen saka milo subscribe pa milo share sak thina wang lo thok asoya milo en saka milo subscribe pa milo share sak zel turin khron som buka che kalome